Yamasaki Mari wa 1967年に東京で生まれました。Yamasaki Mari naceu en Tokio en 1967. 有名な漫画家です。É unha mangaka famosa. 17歳の時、日本からイタリアまで行きました。Aos 17 anos viaxou de Xapón a Italia. フィレンツェで絵画を勉強しました。En Florencia estudou pintura. あそこでいろいろ仕事をしました。教師やテレビレポーターです。Alí fixo varios traballos, incluindo ser mestra e reporteira de televisión. 2003年から2013年までシリアとポルトガルとアメリカに住んでいました。Entre 2003 e 2013 viviu en Siria, Portugal e Estados Unidos. 今、主人と子供イタリアで住んでいます。Actualmente vive en Italia co seu marido e co seu fillo. 山崎まり先生の有名な漫画はテルマエ・ロマエです。O manga máis famoso de Yamasaki é Termae Romae. 漫画は2010年に大賞をもらいました。2012年に日本で日本画になりました。Este manga gañou un grande premio en 2010 e en 2012 foi adaptado ao cine en Xapón. 漫画は古いロマのお風呂を見せます。No manga pódese ver como eran os baños romanos antigos. 主人公はロマから日本まで時間の中旅をします。O protagonista viaxa no tempo entre Roma e Xapón. 日本の銭湯にロマに住むこと時、テルマを建てます。Entra nos baños públicos xaponeses e ao regresar a Roma construe termas romanas.